Bistro, rogi ljudi, dobrodošli na novi video. Ovdje imamo adventski kalendar. Fishing Tackle Adventure Calendar 24 Days of Fishing Joy. To sam dobio na poklon od cure. Ovaj video je sniman iz više dana, pošto ja neću otvoriti sve danas da bi ja snimio video, već za Božić bi mogao snimiti otvaranje zadnje kućice, izeditirati video, izbaciti. Tako da danas vam je vrlo vjerojatno Božić, ako je ovo izašlo za Božić. Sretan vam Božić, vama, vašim najmilijima. A danas je 9.12. tako da ja imam za otvoriti 9 kutica, to jest 9 ovih kućica. Otvorit ću ih 10, zato što je za 20 minuta 10.12. Ali eto, ispoštovao sam i nisam otvorio sve, tako da idemo vidjeti šta se dobija. Prvi žabac, silikonski žabac. Ovo će biti više, ja mislim, varalice i oprema za slatku vodu, ali dobro, možda odemo jednog dana na slatku vodu. A možda riba i udari na ovo, nikad se ne zna. Realno ovo je površinac, ja mislim. Tako da, žabac. Idemo broj 2. Broj 2. Ako je tu 1, nema broja 2. Ima, dobro da imam nož pri ruci. Broj 2 je, nismo vidjeli, nisam valjda potegnuo paket iz drugog odjeljka. Nisam, dobro, ok. Mislim da se ovo zove žlica, također za slatku vodu, to se koristi na slatkoj vodi, ali moći ćemo isprobati isto tako na ultralight štapiću, tako da super. Idemo dalje, 1, 2, 3, ovo je malo veća kućica. Šta je ovo? Shrimp, ilovanga kozica. Zanima me kako bi se ovo trebalo kačiti. Znači, ok, ovdje ima vrtilica, logično na vrtilicu. Šta je ovo? Ne znam. Uglavnom, silikonska kozica, udica je dosta velika i oštra. Tako da, pišite tko zna kako se ovo koristi. Šta je ovo? Zanimljivo. 1, 2, 3, 4. Neki kao džig, ajmo reći. Ne znam koliko se može vidjeti. 5 grama. Super. Probat ćemo, definitivno. Petica. Ovo je fora kalendar. Wobbler. Nice. Lijepo. Jako lijepo. Lijep wobbler. Plavo rozi prozirni. Ima zvečke u sebi. Odlično. 6. Idemo. Opet wobbler. Wobbler, ali neki malo isto ima zvečku, ali manji neki wobblerić. Fora. 7. Evo ga. Jako mali džig. Neki mikro džig. Šta je ovo? Ovo ćemo probati. Sve ćemo zapravo probati, jako zanimljivo. Ali ovo je većinom sve za ultralight, tako da 7, 8, evo je. I ide još jedna i ovo žlica, ja mislim. Odlično. Žličica, zanimljivo. Idemo broj 9, evo ga. Broj 9 i ide još jedna žaba. Žaba i to naranđasta. Biće zanimljivo nešto uloviti na to, ako uspijem. Uglavnom, silikonska žabica, ima i udicu, biće zanimljivo. To je 9 i evo za 15 minuta je 10, tako da otvorit ćemo i 10. Gdje je broj 10? Kozica sa udicom. Zanimljivo. Ja mislim da bi mogao brancin na ovo, pošto na pravu kozicu hoće lupiti. Ali uglavnom evo ga. Ništa ljudi, sutra nastavljamo. 12.12. ponoći 22. 2 paketića otvaramo. Za jučer i za danas. 11. ok, žličica, mala žličica. Prošla je bila, ja mislim, siva. Ovo je malo zlatna. 11. idemo 12. I ova zlatna žličica, malo veća, ona pola puta. 15.12. pa ajmo 15. otvoriti i unazad. Ne znam gdje sam stao zadnji put. 15. je roza kozica. 14. Nice. Viđe wobblera. Wobblera. Odlično. Evo ga, wobblerić. Ovo izgleda obećavajuće. Opa. Nice. 13. I zlatna žlica. Ipak ćemo mi otvoriti sve sada, tako da ja stignem spremiti video i da vam bude video spreman za Božić. 16. Mali wobbler. Nice. 17. Ovo će biti isto wobbler. Ja mislim, po dužini. Popper. Nice. Ovo je popper. Površinac. Zanimljivo. 17 je otvoreno. 18. Ja ga ne vidim. Evo ga. Još jedna žlica. 19.
odmah pored 20. Još jedna žlica, samo žlice. 20, što stvarno. Još jedna žlica, 20. To ako ih zakačim dovoljno i ako ih izgubim da ih imam. 20 smo otvorili, 21. O, mali wobbler. 22. Ok, 5 gramski džig, kao džig. Ja mislim da je ovo džig. 22. 23. O, idemo. Wobbler, ali sa malo većom žlicom, tako da ova ide na dublje. I 24. zadnji, kozica. Nice. To je to. Evo ga ljudi, sretan vam Božić, nadam se da vam se svidjelo otvaranje ovog paketa, to jest ovog kalendara. Tu su sve te varalice koje ću naravno testirati. Isprobat ćemo ih da li na vodi, da li na moru, prije na moru. Tako da ljudi, pretplatite se, lajkajte ukoliko vam se svidjelo, recite ako ste si isto to naručili i vi, kako vam se ovo čini. Bistro Rogi, pozdrav. I sretan Božić svima, još jednom.